Hi guys. Karong adlaw moadto ta sa balay sa mama sa akong partner. Moadto ta sa balay sa iyahang mother kay mag snacks unya pagkahuman iya kong patan-awon unsaon paghimo ang kanang tubig nga kuhaon gikan sa kahoy. Unya hatagan mi niya pirmi mga botelya nga tubig nga gikan sa kahoy nya dayon I feel amazed hana malipay jud ko basta hatagan mi kay ingon ko holy water kay gikan man sa kahoy ang tubig. Unya karon ako siyang giingnan pwede bag kanang ipakita nako ako kung i-video nya dayon mutan-aw ko ug ipatanaw sad nako sa akong mga friends sa Pilipinas unsaon na pagkuha og tubig gikan sa kahoy. So mo na iyang kong gi-invite first mang snacks sa mi. Unya dayon I will show you later. Hunga ko guys kay walking ko. Tambok na gyud ko as in. So diri ko sa iyang balay na nako sa tubangan karon. So mo ni iyang balay guys. Nice kaayo. 84 years old siya na nagpuyo pero limpyo kay balay. Mauwaw ko kay kung balay layo ra kaayo. Mao na ang Swedish flag kung may occasion diri sa Sweden mao na ang kind of flag nga ilang ipalupad kung na sila flagpole sa ilahang balay. Daghang mga tawo nga nay flagpole sa ilang balay. So mao na ilang ipalupad kung walay occasion pero kung nagay occasion katong dako jud kaayo nga rectangle nga flag ang ilang ipalupad. So kung everyday lang ingana nga flag nilang i-show. So skado bisa na ha, okay. You film na. Okay. Nagdala. You prata mix prok. So yan na ipakita nga unsaon pagbuho sa kahoy aron makakuha atong tubig nga gitawag na ko og holy water. Kay imagine ang tubig guys gikan jud sa kahoy. Itubod. Skado bura po sama eller skado bura. Hur många har du bura du? Jag räcker med ett, annars får jag så många flaskor så. Ja. Det får se om jag... Är det bara den som du tar allt? Ah? Som du ger allt till oss också? Ja. Ja, så mycket vatten. Jag har haft där uppe i den de har inne i hörnan där. Aha. Men det var inte så mycket i den. Aha, umon siya guys. Men här har inte varit så mycket tycker jag. Na itubig sa botilya. Ska vi se här. Så. Jag får göra om tror jag. Jaha, andra hållet. Yung buslutan kay hinay ko ng ang agas tubig. Så ska vi vatten. Yung buuan pa more kay aron mugawas ang Ska vi se om det kommer något. Det är kanske slutet på det. inget mer vatten. Den var det. Ska det bli inget mer vatten, menar du? Jag vet inte. Det droppar. Jo, det kommer, det droppar. Ja. Jag ser du droppar. Ja. Ja. Oh, dara guys. Kita mo, oh. Ser du droppen? Yeah? Oo. Drops of water. Gikan sa buslot. Du har borrat många också. Eller? Ja, det är gamla. Aha. Förra året. Aha. Men sen när jag ser att det har runnit, du ser. Ja. Jag ser. Ja. Jo, Vi ser det att- kommer. Får du visa för mig. Ja, den So, ska jag mo siya ang tubig. Guys. Ang botilya kung ano ni. Mga botilya sa ilim nun. So tamis siya. Yeah. Jag ser att det kommer flugor, men jag får sila det eller också häller jag ut Iya det. pa nalimpyuhan. Kaya na ini ko Jag har ano. gjort till dem där också. Ja, men- venedum. Ska du göra en till? Nej, jag har Aha. inte flaskor, det räcker med det. Ja. Annars har jag borrat förut här och lite. Aha, också. So mo na iyahang kuan guys. Mo na iyahang lugar.
Vi ser om det blir någonting ur den. Men det droppade rätt bra där. Ja, det gjorde det. Ja. Så mo na yung kahoy nga gikuan sa tubig. Ikan na diha sa pikas guys, isa iya ng mother-in-law o father-in-law sa una niya ibaligya sa pare. So pare na tagiyaan nga balay. Muna gatagan mi gully water kay duolang pare. So anto na mi sa iyang balay kay mag snacks na mi sa iyang gibake nga bread. Vad ska du göra? Denna, det är så fina. Det är en sko och en ko. Ja, en sko and en ko. Ja, just det. So may flowers ako guys. Spring flowers, murag butterfly. So, mauwaw siya mapakita sa iyang kuan. Nej, det får inte gå ut. Iyang mga flowers. So, iyang gisala guys ang tubig. For att det var en fluga eller? Ja, men det gör jag alltid. Alltid. Varför? Jo, jag vet inte varför. Jo, men det kan hända. Det kommer ju lite. Ja. Det ska vara. Men det går fint med sånt. Kyla. Så är det ju att ha de här breda innehaven, att sitta still i båten, Så. inte försöka tajma. Och sen ska du ta tillbaka då? Ja, häller i den. Sen sköljer flaskan. Det tycker jag är jättegott. Det är sött. Ja, Ja. jag känner ingenting nu. Aha. Men förut när vi gjorde det, då kände jag och jag kunde dricka. Men han tyckte inte det var sådär. Nej, men jag tycker det är lite sött faktiskt. Det är annorlunda. Ja, visst. Ah. Daran tubig guys. Tubig yapon siya. Pero niagi na siya sa kahoy. Det är si Milton. Hej Milton! Vi har faktiskt fått några Say konkreta hi. tips och det ska bli kul att se om det är extra många ute och springer idag. Unya, naghimo na siya. For you tita, lite. Gahimo na siya og wine. Sidor på nätet. Stör. Anong hula po. Vad är det som är det ovan på? Det är de... Det är skum, det blir ju. Jaha, boa. Jag mosade bären, va? Ja. Malde dem. Ah. Och sen då blandade med vatten och socker. Aha. Och det har stått nu, det var en vecka i söndags. En vecka eller redan? Ja, det Jaha. var söndags eller lördags. Så det var en vecka. Aha, Så okay. det ska nu. So mo na iyang view gikan sa iyang bintana. So lagi mo siya mga wine. Niklas Ronningens Mo na iyang barn. Det här är John Mayer med Huses. So aning higayon na guys, naghuwat mi sa iyang kape nga iya pang giluto, gi-percolate. Unya ka nang nasa atubangan ninyo karon kuan na tiyan ako. So habang naghuwat mi nga maluto na iya, mahuman na iyang kape, ma-percolate na iyang kape, nagtok-tok sa mi bahin sa mga flowers niya nga kung asa niya kinuha dito sa Spain katong ni bakasyon ko na siya. So mo na siya. So muna siya si mother guys, 84 years old, perting baskuga, mas baskog pa nako. Pero ang iyang secret is mag-walking gid na siya everyday, 15 minutes minimum. Usahay 2 times a day, usahay she walks like 1 hour. Minimum niya is 15 minutes. So walking na siya niya, kugihan sad kaayo mo na, super gid ka baskog guys. Wala na siya giinom nga tambal. Unya kugihan kaayo. So mo jud na akong na-realize guys kung kita gid niya nga 84 years old, super kabaskog, kusog kay mo lakaw. Unya dayon wala joy sakit, unya wala pa mga tambal nga maintain. Pero mag-walking yun everyday. Unya walking is 15 minutes lagi like I said minimum, pero 2 times a day. Unya mo na magsigisag kugisad kay sa balay, magsigpananom, magsibisag unsa na lay makita no lagi na nga nanguan siya og tubig nga iyang buhuan ang mga kahoy. Unya dayon magkuhan siya magkuha og mga tubig for isod sa botelya. Unya din iya ipanghatag sa iyang mga anak, sa iyang mga apo namo kay di man siya kaapas og inom sa tanan. So mo na siya iya kung gilibot sa iyang balay, gipananaw na mo yung mga tanom, mga buwak nga naw sa iyang gibuhat. Unya dayon iya share sa
nag-repaint sa ilang balkon, uningon siya. Nya dayon mo na mga pinamiso na na siya na kog na bakon ko'y water para sa kung tea kay ready na ang iyang coffee niya. Kana iya sang mga ipang serve na mo mga snacks may iyang anak, iyang mga apo, mga anak niya, iyang mga friends, guys. Siya ra sa nag-bake ana ang mga cookies, mga nga na tanan niya nga i-serve. Aha, okay. So guys, kana akong cha din ha, manong green na siya, kay green tea na siya, yung mga dahon-dahon na siya. So muna guys, among snacks, coffee, tea, home baked. Vad sa du? Filmar du? Yeah.